Wone samfano ekale oramba ngabo nkodo ya akida wakaonge banza wawe mayahudi no wanasara ne ahli sunna wal jamaa yotsinde zerangiza hao yotsindo mahala wapuha wautsindo wababa neze namna walola ne namna wazaya sheizo deze principe hizo ekaramba ukai Qur'an ngeonesa ukai mayahudi ula wananeze fikra za peuza hao ubada ubadilie shiyo Mwenyezi Mungu yawerea ekaramba wanasara wao maadui wa Uislamu hususan garamba ahli sunna wal jamaa hasbabu yahom menyo ezio bao wairewa zendeza jomowe Qur'ani wakadhibisha Qur'ani rekandi yopia reka baadhi ya hazo wa dharawi Qur'ani rekandi yopia reka baadhi ya hazo warohe wa joharme mitume waje wadanganye wa mkayondo wa mtume Isa alayhi salam na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كوزيوا تكفوا وكموري وإسلام رواليو هونو ريليو هرماي دولة رواليو بونزيها وتسهي maisha ya akhira yani ya duniani salamana amani na rehma na zimwendeleni Mwenyezi Mungu ajalie rianshindo hunu duniani haruma amani na usalama na wema rudirje rianshindo o haruma ya akhira hahi na duwanshu haruma mbebo pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam no wakairi wa hahe wanisaora ngune masahaba ata uwasili aina mrisila leo ngarjori nji haruma maudhombo kawori hadisin kado shangariba usomahala marajina na leo ngarinji yao deze sibabu wakawa ndo zitsongezao aina wakati fikra ya kishianji haruma daula ya kisunnit wakawa ima nkodo daima yani amanzo nambi kaya ndoushia nezembwana za nkodo za utadamu haruma zi daula za ahli sunna wal jamaa yo darsa jawrenge ya darsa ndaro ne hapkayo lazima rijue esibabu hindi eshatsongeza hindi ekari wangalia imashia wapangi wa ni ira wenda Yaman wapange fikra ya hema huthina ngarjojari wanese namna wakautungiha ekari panga imashia au ridhukuru ya mashia wahenda Lubnan wapangwa ni ira watendele waulio ni nasru shaitan ekari panga imashia bukao ndo wahenda waharuma zinsinwa jina hata Syria hata Honsi ezabari hindi nena wakati mashia wanji yo haruma za daula za kisuniti wakao hima nkodo yani deze sibabu esabari rivunkuru ukaya mono ukaya ina wakati mwanadamu yatsunguwa wende haruma rejimu itsoka yonsi yabo haruma rejimu ila yene ze principe yene ze objectif ze principe na zilabo kao ngwanzo ya zi amini au nguzi amini katsuwa nendusha kairi o juma ze principe zila ya zaminio yonde handani ngene ze objectif wakawo zonku nguronsi zindwa jina no ya hakikishe zila buhari maze fikira hizo zombili yeuhunda bukalazima yakaina maadui wa hahe nando wawanao naye neze principe zila au wawanao yatiwaswilishe objectifu zila yesayaziona haruma ideology au haruma woni au haruma fikra yaona ebenge eka ngaridhukuruo ze principe muhimu zahe ahli sunna wal jamaa ro amini ro mwelewo mfano rambeka ndailaraeleza Mungu kayo principe mkuu ahli sunna wal jamaa ho amini Mungu he namna wowo waonao rambao kaya domwele wa he salafi saleh rejana mbikaya principe ya bili de principe mkuu ya husiana nezele za Mungu na yonde Qur'an principe ya raro de namna ya huelewa Mungu na yonde hali mtume sallallahu alayhi wasallam yaeleza principe yane ndo wandu wabiri liyaze principe hizo hata za hakikisha wa ukweli wa hazo haruma shabanishansi na waunde masahaba zirende hamshinzi o haruma ya ahli sunna wal jamaa wazeleze wazanilie waziamini wazibirilie namna bokao ekale ummono kayaze sibabu hizo ngabo mndu yazikomea hawone samfano ekale oramba ngabo nkodo ya akida bokao ngebanza wawe mayahudi no wanasara ne ahli sunna wal jamaa
yotsinde zerangi za hao yotsindo mahala wapuha wautsindo wababa neze namna walola ne namna wazaya sheizonde ze principe hizo ekaramba ukai Qur'an ngewonesa ukai mayahudi ula wananeze fikra za peuza hao ubada ubadilie shiyo Mwenyezi Mungu yawerea ekaramba wa nasara wao maadui wa Uislamu hususan garamba ahli sunna wal jamaa hasbabu ya homenyo ezio bao wairewa zendeza jomowe Qur'ani wakadhibisha Qur'ani rekandi yopia reka baadhi ya hazo wa dharawi ya Qur'ani rekandi yopia reka baadhi ya hazo warohe wajoharme mitume waje wadanganye wa mkayondo wa mtume Isa alayhi salam na Musa na mtume sallallahu alayhi wasallam haumenya imishinzia he mitume hiyo haurejeza mtume sallallahu alayhi wasallam dingoni hauonesa maboto menji wayanasibishe na mtume wayanasibishe nizo mtume ajanizo itongeze ahli sunna wal jamaa wahimi nkodo waonesa ngabo wa adui hata Qur'ani precise ukaya walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum ili ya Qur'ani iwanese muislamu ahli sunna wal jamaa ukaya waupeu no shetani no umani wa hatusine ze kalite mbili zinazidhukuru nado yahudi no nasara unumani wa daima si hasbabu yabo walo wankuduri lo wadu si hasbabu yabo ka wangwa Ufaransa batunga Comores she sababu ndo umenyoze principe zila yonde namna tena zibali wao ahli sunna wal jamaa wazangalia harmwe nadharia hiyo ukangazibali wao tena zinde zabeshe wa haina be itoka lonsi wakao wamenye namna ila rahamba wamenyeze principe za hatu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wamenyeze principe za hatu hosoni ma wala Mwenyezi Mungu ne namna ya jibalia wamenyeze principe za hatu sine Qur'ani bokodo yaka kueleza Mungu yewondobi wamenye omwelewo wakao uonde namna mtume yaeleza ne namna yailewa ebengabo mwono kayaze principe hizo ekaya ahli sunna wal jamaa zikomelwa zidhukurulwa nayi zivumbulwa nayi wona bwana mbili wazifanyao embane handani ndo kazana waeleze hata warejeze waelewa nayi waelewendo ndo sana hata watoweze shubhati yani dezesha kazati ile baina ho mwelewa hao na baina ho rajina walo maadi wa hao shike hizo kazjakiri ubaki harme demokrasia hazo shaza wakati wala maadui wajita harma bwana ya ahli sunna wal jamaa wujihunda harme wajib yabka wahime ba wateda muya hao wahime wala tena walonisho no wahifadhi ze principe hizo wahifadhi ze objectif hizo wahifadhi ze personalite hizo nazivumbua personalite ya Mungu ne maelezo ya hahe de personalite ya mtume no mwele wa hahe de personalite ya hema sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam buka wao ndo wahima wabirilie zila bakao ndo razidhukuru la hata zijezi kensindo zeleo wandundo zipratike wandu waone hata hezo nsipia ebenge abo watukufu karim dhukuri yani ukaya daiman yotsi hule hokaya bake mushkile baina hemashiyane bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Leo de miadi ya urenga suije nzima rijozi fanya mbili haukarimone sano kamongoni mwe khatar ya ndjiya ya fikra ya kishiya wa haruma ze dawla za kisunit baada ramone saneza husiana no mwelewo ne dini ne za ibada mongoni meze khatarizo ndo ndjiya nkodo baina ya he ahli sunna nao kodo bokao wo hi prepare kabula riwanese mifano mahala huinji bokao yo ujiri mongoni mu mfano mhura burenga wa hadani rengo mfano wal Yaman uko wa Comores ngamwele wao ka al Yaman mongoni mweze dawla bokao ritsanganya dini ritsanganya nasaba ritsanganya hata kulturi noramba wa thaqafa uramba utamaduni wa uvaya na urongoa na hula ebengabo indabula bokongio karibu na Comores halisi za tabia zonsi pia shakabla rani janji yo harma umva wambana ngamjomone sani nukta iliyo muhimu nukta ya bukaya harma dawla ya Yaman wa harma zama zinji hatarjer wasili
umahashihi na majana shenda na mengomeran darnambili madhhabi nkuu bukao ndo yakaya iho ikai madhhabi ahli sunna ne madhhabi az-zaidiyya bukao kabajakaya differensi haku harmu mangaliyo no mwishiyo no mdugano wao hakaya zaidiyya bukao wowazi wa mongoni mwema be ya he hadisi yenu yabushiya bukao zaidiyya mongoni mwema be ya kishiya shaya yakawafikiana ze grand ligne au rambe kai mirongozi mihu ne mipango mihu baina hao ni ahli sunna monsi funvula bili lazima lewendo kaya zaidiyya kwa jaka ukubalia al-ithna ashariya le rambe kaya wonde mashamu ndi soule mengbukao imbaba ne mzazi bukao ndo wendi sabze ngo izongo haruma dawla ya Iran kwa jaka ya pamoja mongoni muandu wakau amini baadhi ya mishinzi miziro hamadu mfano muhimu dukaya kwa jakubali namna 12 waliste yema imamu kumena ili lazima wende sewle mengu azaidiyya kwa jawakubalia programu namna hiyo kwa jawakubalia kai 12 wao ani yema imamu kumena wili wao tena bakao wudhukuru lanadi woma maasumina kwa jakubalia isma ya hao kwa jakubali tena fikra ya kuhusiana nomjibiho ze feti zambo wende ze feti za Fatima ne ze feti za al-Husainiya ne ze feti kada za ujibiha za utuwaze nguo za kadha wa kadha wa kadha wa kadha rikawo zuyonesa au maziona kuo zaidiyya kwa jakubali zenongo hizo harmo sulmu 12 kwa jakubali ya ukangwa harma haka kwa jakubali ya fikra yambao de fikra yambao al-buda bukawri yeleza ukaya aqidatul buda raile za harma janibu harmaze janibu zila bukawo yamba ka ingejumo wa mshinzi wa he ya imani ahli sunna wal jamaa kadhalika kwa jaka kubalia zaidiyya kwa jaka wa kubalia tena ituqya na zinji ikari dwanzari jimlise wa Comores bukawo ndo mushiyawo mirongo zinu ikari renge inu bea au lefunvu ambao alfirqatu az-zaidiyya bukawo yo madhhabi ambao madhhabu az-zaidiyya riwataha wende wengarie 12 wanu ambao ndi mashale wali wavumbu wao wale Iran waja walio ngazijabanu walio nzwani haku walio bushini walio Dar es Salaam na huinji wati yao msajaja Yemen leo wati yao msajaja Lubnan wati yao msajaja hata Afghanistan hula ikarambi ya zaidiyya au mtahe zaidiyya msome muone uka zaidiyya enge wambi wa watungua wende wengare ahli sunna wal jamaa sise kamgwa benzema woromba urikayo harme fikra hao au wende wengare 12 wajenda dahubi wanazioni wafikiana ukaya wakaribu hakune ahli sunna ndondo rahana wan mashia wambao al-12 he maelezo ya hao he tabia hao he itikadi za hao he ibada za hao kwa japaro shinda wadungane wona yenu yambao al-firqatu al-12 al-imamiyya wakawa yonde yitia wa harmezi bataleo ranzori mtahadharisheni mdoka hojua wa harmiyo iyo namna nakahanzani muone seni mweshele mwelewe mjue ukaya ekaya ngasi uharuma sheitendwa au ngaso haruma izitendwa za ulinzanyisa baina al-12 ni ahli sunna na baina zaidiyya ni ahli sunna ngabo difference nku ya tumba mpaka halisi ukaizaidia hata madhhab yaufanya za ibada watengelea zaidi ndondo harma madhhabi Imam Shafi'i ya hatu ya urumia ghazima nao rahana urenga madhhabi ambao ndi madhhabi al-Ja'fariyya kamukaddima na kaanza nimwambia nokaya ikalewa al-Yaman wa hondana ni khatarin wa yashio leo yahulaya ya ujomolewe misihiri yahulilo wananu wanduwashe ya utia msaravasho hata watafade dawla yonsi pia al-Yaman ziwa hundu no wakauzifanya no wakauzipanga dawanu al-imamiyya al-12 rujarimu seni yabo kartsi hule sisi wa Comores risubutiri mwambieni ukaka kamjeva habkari mwambiano kangasina na sabanzima si nezensi al-Yaman na Muscat ngasina mavazi mazima ngasina mlo mzima ngasina madhhabi nzima ngasina mkhurubiano harmazi akida na zinji kabisa benge kaiza iloyi hozi jomolwa wafanywa mpango hata zijomolwa wakazijomwa de 12 al-imamiyya msikubali mhadalwa no wanduwa kaungwa njeo harmazi réseaux sociaux zinweleza ukaya
ya madhhabi al-ithna ashariya au yamba ule madhhabi al-Jaafariya yosawa neze madhhabi ngarjojo wanshi sinizo izondabo senaga mtoro yoni mwambie nuke izondabo haukengei al-imamiyya al-ithna ashariya wajoju wa wanshi haruma amani wone ahli sunna wal jamaa wajoju wana wal yaman enge wajoju wa wanshi wone ze firqa zindwa jina hamande firqatu zaidiyya bukao yikauna silishwa kaba yo firqa ya kishia wajoka wadunga na wana al-yaman enge wa ukubali wandu wadungane wakhtalifiane shayna mru afanyeza hahe wajoshiliana no al-yaman wabaki al-ithna ashariya yatu paroka ya al-yaman hata usikwenga mzima hata kejakana hata 0% wakahandi semba na hata waje wakensi leo wale haruma bwana wajoka yabo wanjia wadungana wona ye firqati az-zaidiyya wakawa hamadi halin mwambianyo kweli yekange wazwa ze haruma ze parti za kishinya yo wanziwa shanga mrodi mwambiano ekande ze parti riwafikia nao zi aqida, riwafikia nao zi ibada, riwafikia nao zi nungo mshinzi nkunku halisi wao ndi firqatu zaidiyya wakaribu nasi ndono rijojo udunga nao haruma amani ridunga nao haruma ibada ridunga nao haruma itikadi ridunga nao haruma mavazi rikeka rikhtalifiana naskar nao shinda ridungane usiku zima basi karna ushinda redungane sine firqati ambao al-ithna ashariya ngamtsigo hano kawa na video wano riwafanya wano hautseleze mnarongo huo katsula wautia fijo na mharbati na wandu wanzao watahemele zueleze hendi waelewa ukaya ngarjua we danger ya hao ekawadu hanza wahunde mkonsi wa haruma daula ebenge ezauna al-Yaman zauna Lubnan zahunda zensi zinwa jina za samziju wao zahunda hata Iraq yaka ahli sunna wal jamaa zahunda hata Iran yaka daula ahli sunna wal jamaa leo ya tolo ya siso abansi ya jomo hata ahli sunna wal jamaa walo wajeni harma daula Iran yondi zuwa tori mabiao ni ukaya kwa jaransi upanga namna wajomjia au namna wajotafada yahun abatka humfanyane mna mukaddima harma video inu yabili banu ijo dunga banunga jo monesani wo munjiaje wo haruma ze khilafu za daula kawanji harma daula wo fanyaje hata wanjia wakansi wandi sumharbati wa hao yonde nukta jo hirenga baada muda mshashibanu insha Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.